International Day of World Indigenous Peoples Day was observed today on 9 August, organized by Joint Action Committee of Civil Society at Agartala, Dasrat Bhavan, under the leadership of JACCS convener Dr. Bijay Debarma. Minister Animesh Debarma was invited as chief guest and inaugurator. A mass rally was also conducted across the city after a seminar and various cultural activities. Chini naroy okrano kubuy ni pohor o pohor kathar ni pohor kathang ni pohor kakaham ni pohor. International Day of the World's Indigenous Peoples is observed annually on August 9. It was established by the UN General Assembly in 1994 to raise awareness about the rights and contributions of indigenous communities worldwide. Like other years, International Day of World Indigenous Peoples Day was observed today on 9 August, organized by Joint Action Committee of Civil Society at Agartala, Dasrat Bhavan, under the leadership of Joint Action Committee of Civil Society convener Dr. Bijay Debarma. This year, the theme is Indigenous Peoples and AI Defending Rights and Shaping Futures. Minister Animesh Debarma was invited as chief guest and inaugurator. A mass rally was also conducted across the city after a seminar and various cultural activities, including cultural dances, songs, and a cultural ethnic fashion show was also hosted. Speaking at the event, Minister Animesh Debarma highlighted various key points. He said the younger generation need to choose the public representatives wisely who can become a good leader regardless of whichever position he or she held. He mentioned 80% of the indigenous people's lands are converted into government forest land without the knowledge of the indigenous people. Speaking about youths inducing in drug abuse, he also talked about good parenting to children. The minister further spoke many other such key points at the event. Indigenous deni taklaini theme ka artificial intelligence. Artificial intelligence is the most happening thing in the field of information technology. Ang jokhon agi pori through artificial intelligence ko primitive stage o tongmani jno jara computer science thi pornai no 4 semesters artificial intelligence ni kaisa subject pharangjagoi putung sano romkhan ke ya situng janai banini dabura bufa basani bumung ritori kai muti phanani daburan bumung tamo artificial intelligence bai ge tiklai a technique rok pharangjagoi kintu tini artificial intelligence asaga goi thanga borok manush roksa tabuk artificial intelligence to ma kirisinai Kishore Kumar ni gan no Mohammad Rafi sahab manke artificial intelligence khaiman Mongol Deborma advocate no soltrok trok lai tebus kaham Mongol Deborma artificial intelligence sanaman Animesh Deborma ni ham ya joto character no baad rui 100% kaham Animesh Deborma artificial intelligence sanaman. So artificial intelligence is our future. Aro tiprasarok bhaike daro gui tomne. Ang bolong bedek ni montring mani pore. Ang kabanga nukhai. Tiprasarok ni jaga. Human rights ba indigenous borok ni rights no. United Nations JACCS hajago. The standards for their survival, dignity and well-being. Land rights baro khobja goi. Tiprasani forest land. Tiprasan jaga 80% forest land declare khai jake. Bir Chandra Maharaj ni amul ni khazna rizak document tu yanaro phayo. Phai sau mo jaga tu Chini. Tabuk forest department jengno amuyakar thangdi. Ang ekjon indigenous bolong bedek ni montri ang jawab tam renai answer.
angki bekha bai decision nahanai na ain bai decision nahanai na brain bai nahanai जायति गुस्ती ताखुक बुखुक तै जुदि डिसिसन नाहा थांगाय बीरचंद्र महाराजनि आमालनि जागा आ तिप्रासारनि मति प्रासानि नंगासान आर आइन बाय थांगाय फरेस्ट लैंड नों जागा पर्चाकरि नंगरो तंबाय आं बरो थांनाय कयदिन आगे आं दमबुरो थांनायका आइलैंड की आइलैंड बरफ फाइ दखल खायो व्यवसा खायो Chini borong অবস্থা তামন সঙ্গে চিনি বরফ চিন্তা মতলাই মুংসা খলায়ে নিনি মোটর বুট চালক নাই আরো ব্যবসা খাইনাই কটেজ নাম নাই ত্রিপুরা করে যতন বুইন বরফ থাকবে আগরতলান বরফ সে এক একটা রুম নি ভাড়া 5000 টাকা 6000 টাকা এভরি ডে কয়েক লক্ষ টাকা নি বিজনেস করিব আর তিপ্রাসারক দাম খায় তিপ্রাসারক রুম হুনানি তারপরে মাই তুন্ড ফাইনানি আমতিনে কয়েকজন চাকরি খাইনি তো সো চিনি বোর রাইটস নতি চিন্তাম চিনিক নাই ল্যান্ড রাইটস না ইকোনমিক্স নি রাইটস না পলিটিক্যাল রাইটস বোর রাইটস নো সান ত্রিপুরা চিনি তিপ্রাসারক আমো তংকু ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বুমুং তামো সিয়াই राज्यपालनि बुंग तामो सिया बलं देदेगनि मन्त्री बुंग तामो सिया आ तिप्रासारनो ससानानि आसाम जसंबा फेनियांगले नय and sometimes I feel damn dejected and मुक्ति रगमानिया আর রাজনীতি আকারনানি মন্ত্রী আকারনা যত মুসুগান মানে আং গমরক নুগে এত ঝামেলা আং হইছে কারণ নং অনেক খাইনান মুসুগ কিন্তু ক্লাইমায়া তান ক্লাইমায়া যত জায়গা কাসুজা গাইজ নং তাবুগাबो साना थांगायनो नों बो दफानि बरक नों यासि सुजागनै for sure. Many other prominent dignitaries including Dr. Bijoy Debarma, President TWS, Advocate Mangal Debarma, President TILA, Dr. Kahamnu Samatia, Advisor UTF, Advocate Aparna Debarma, President BWF, and Hamalu Jamatia, General Secretary TSF. Yes, palajak to mane amna rugoi the organization committee dua semai ini palajak to ane ko gua angke professional ban to jotro phai badi kai sabo sit khali to yang mani tini cuma extra sia se tam ka ane bekhaje esu tong toka tini kesamuna no je phai bani pai te jotro pasle habai ane khapane pai se no kamja pa bolang no ya Baik ani itu saya langkah Profesor Minal atau ke industri kayak sana kisah salah sekarang gua kisah koblok simani hayung tabu ini tamu jago ya durang tamu jago boya ini ciri mudin jago boya putin jago boya sauni jago Bezos, Zuckerberg, nanti siapa tu? Boleh apa sih? Abul ang sama ane poblok jarak nukta kira ya sagata. Hayung hong sarlo kita dia tahu. Tahu Bezos ni apa sih? Hayung kita go. Tahu ini Bill Gates ni apa sih hayung? Ini Zuckerberg ni apa sih hayung? Ya, ani kok cibot kita hayung tunggu. Agak hayung gua apa? Ani kok kalau ang pakai tam pakai kok kayak apa sih? Gak indigenous problem pakai kok tam nampai pakai. Tahu agewo to Bhagavan. Joto. Jokon borok education sekanta. Ini sas ni jokin di tam hindi rokok to Bhagavan. Supaya nokai suprai. Borok jatuh sukai hem muan suko. Jepun knowledge ungka tamu ungka. Enggak tahu juga kayak ini bawaan kamu ini si bawaan unsur tahu jauh dari situ oke iya ini pas pikir coba tang itu nggak coba kecil sama gue apa nih ang AI itu tamta apa nih potensial ang sampai tang AI masuk kayak sakit rumah kang apa nih AI ini
Engkau saya mangkata bukan tiap orang tamu potensial tamu apa Chini borok ni hamkai ni bagai ba cuma je borok seleng sang termani Chini hukum Chini language all this me yok sana bagai bukan siap cung naiman orang tong sudah. Other invited speakers are Professor Sukandu Debarma, Department of History, Tripura University, Professor Mrinal Kanti Debarma, HOD, Department of Computer Science and Engineering, NITA. At the end of the program, a mass rally was organized starting from Dasrat Bhavan, circulating Connaught Chomini and various other roads and ended in front of Dasrat Bhavan. The rally significantly highlighted to raise awareness about the rights and contributions of indigenous communities. Many students from different schools took part in this rally with colorful ethnic cultural dress, which is beautifully notified. Reported by Amit Anelson from Agartala, Chini Khorang.